Hallelujah. Come on, let's say hallelujah one more time. Dar kartelį, Come on, let's aleluja. give him praise all over the house. Come on, give him praise. Pašlovinkim Come viešpatį. on, you got a better praise you than Jūs that. galite You garsiau. got a better hallelujah than that. Dar Come on, garsiau give him hallelujah. glory. Atiduokim He's the šlovę. Lord of lords. He's the Viešpačiui, King of viešpačiui, kings. jis karalių Come on, karalius. give our King glory. Come on, Atiduokim give our jam King šlovę. praise. Atiduokit jam šlovę. Jūs galite garsiau. Aleluja. Jėzui. Amen, amen. Amen, amen. I'm the loud one. Ir dar vieną garsų. And it's okay. Dabar jau gerai. Tell your neighbor it's okay. Pasakyk savo kaimynui, viskas gerai. She can be loud. O jinai gali būti garsi. We have a lot of nice, quiet people Mes čia turime daug ramių žmonių in the body of Christ, Kristaus kūne and they are needed. ir jie yra reikalingi. But then we need some loud ones. Bet mums taip pat reikalingi That garsų when their žmonių. voice comes out, Nes kai jų balsas išeina, demons tremble. demonai dreba. Come on, demons tremble. Demonai dreba. Well, I'm here to let you continue worshiping God Aš esu tam, kad jūs toliau šlovintumėte Dievą, by giving offerings. aukojant. By giving offerings. Aukojant. Oh, don't start looking sad. Nežiūrėkite ir nesakykite 2 Corinthians antrame laiške 9 korintiečiams and 7. nuo 9 and 7. 9 skyriuje 7 eilutė. Talks about the Lord Kalba apie viešpatį, loving a cheerful giver. mylinti tokį dosnų davėją. I oversee Aš visada matau. about 43 churches. 43. Aš mačiau 43 bažnyčias And one of our customs is ir viena iš mūsų tarnyščių, when someone says kai kas nors sako, it's offering time, kai yra dabar laikas aukojimui, everybody shouts visi šaukia, because they're happy nes jie yra laimingi. to be able to give into the Lord's work. Tam, kad gali aukoti viešpatės darbui. So let's try it. Taigi pamėginkim. It's offering time. Laikas aukoti. Let's do it again. It's Dar offering kartelį. time. One more time. It's Dar offering kartelį. time. Oh, praise God. Well, we're going to look at Te būna pašlovintas viešpats. Ir dabar mes pažvelgsime Exodus, į Išėjimo knygą, the 36th chapter, 36 skyrių, verses 1 through 6. nuo 1 iki 6 eilutės. Then we're going to go to Luke Tuomet keliausime į Luko evangeliją, 21, 21 skyrių, verses 1 through 4. nuo 1 iki 4 eilutės. Because I don't want anyone to say, Nes aš nenoriu, kad niekas iš jūsų sakytų, you're talking about Old Testament offerings. kad sakytų, o tu kalbė apie Senojo testamento In aukas. the New Testament, Naujajame testamente God wants us to be cheerful givers. viešpats nori, kad mes būtume dosnūs davėjai. So Exodus Taigi Išėjimo 36, 36 1 nuo 1 in the King James Version ir karaliaus Džeimso vertime goes like this. skamba taip. Then wrought Beaziel and Elohim. Aha, just a second. Oh, that's right. This is in English. Okay. Then wrought now I can't say it. Bezalel Tai ėmėsi darbo Becalelis, and Elohim Oholiabas and every wise-hearted man ir kiti sumanūs vyrai, in whom the Lord put wisdom kuriems viešpats davė išminties and understanding ir supratimo, to know how to work kaip padaryti all manner of work įvairius reikmenis šventyklai for the service pagal visus of all the sanctuary, viešpaties nurodymus. Ačiū. according to all according to all
Pagal visus viešpaties nurodymus. Čia. that the Lord had commanded. Ja. Okay, verse 2. And Moses called Mozė pasišaukė Bezalel Becalelį, and Eloheb Holiabą and every wise-hearted man ir visus sumanius vyrus, in whose heart kurie savo norų the Lord had put wisdom sutiko dirbti. Wisdom. Our Okay. translation is a bit different. Okay. Sorry. It's okay. I'll just keep going. Even everyone whose heart was stirred up in him to come and to do the work of the Lord. So it's the second verse. Yeah? Yes. I Yes. will Now we're going to number 3. Let's just go to 3. And they received of Moses all the offering, Mozė atidavė jiems visas aukas, which the children of Israel kurias Izraelio vaikai had brought for the work, atnešė šventyklos darbams, for the service of the sanctuary, and to make with all, and to make it all, and to help with it all, tauta, kas and to ryte do vis it dar all, nešė laisvos and valios to be aukas. it all, and everything that they needed. They brought, that's not in there, they brought so much offerings. Tai jie atnešė tiek daug aukų, They brought so many gifts jie atnešė tiek daug dovanų. for the work of the sanctuary Šventyklos reikmėms. that they told Moses, Ir jie pasakė Mozei, tell the people to stop giving. pasakykite žmonėms, sustokite. This is every pastor's dream. Na, tai būtų kiekvieno pastoriaus svajonė, For them to have to tell people to stop giving. kad pastorius turėtų pasakyti, nustokite aukoti, jūs tiek daug I aukojate. know it's my dream. Žinau, kad tai yra mano svajonė. Then you go to Luke, Tad tuomet, kai mes keliaujame į Luko the Evangeliją, 21st chapter, 21 skyrių, and verse 1 says, 21. 21 skyrius, 21. If you're with me, say amen. 2 people. If you're with me, say amen. Amen. Okay. Aha, 4, yeah? No, 21, and we're going to go 1, 2, 3, and 4 is Okay. up there. I wrote it backwards. Good job. Is that okay? And he looked up Pažvelgęs, and saw the rich men jis pamatė turtinguosius, casting their gifts dedančius savo dovanas into the treasury. į iždinę. And he saw also Jis pamatė a certain poor widow ir vieną beturtę našlę, casting a trickle kuri įmetė 2 smulkius of pinigėlius. 2 mites. 2 mites, okay? 2 smulkius pinigėlius. Verse 3, and he said, of a truth, Ir jis tarė, iš tiesų, I say unto you, sakau jums, that this poor widow ši beturtė našlė has cast in more than they. įmetė daugiau už visus. They were the rich men. That's not there. Daugiau negu tie turtingieji. Verse 4, for all there have of their abundances Nes anie visi iš savo pertekliaus aukojo cast unto the offering of God, dovanų Dievui, but she of her penury o jie iš savo nepritekliaus has cast in all the living įmetė viską, that she had. ką turėjo pragyvenimui. It doesn't matter Nesvarbu, how poor or how rich you are. ar tu esi turtingas, ar tu esi What vargšas. matters is Kas iš tiesų yra svarbu. you give according Jūs aukojate pagal, to the measure tas matas that aukojimo, God wants you to give. tokiu matu, kokiu These viešpats nori. rich men Turtingas žmogus, had all this money jisai turi daugybę pinigų and they gave a little bit. ir jie aukoja truputėlį. But this poor woman Bet šita beturtė moteris had a little bit turėjo tik and truputėlį it was all she had. ir tai buvo viskas, ką jinai turėjo. And Jesus noticed her Ir Jėzus pastebėjo ją. and said, aha, Ir Jėzus sakė, aha, this woman šita moteris has given atidavė of the last
paskutinį, that she's had. ką turėjo. Will you join us tonight? Ar jūs prisijungsite šiandien? Who's bringing baskets? Will you join us Ir mes tonight? siūsime krepšelius, ar jūs prisijungsite? And will you aukojate? give Ar jūs duosite? according to what God is telling you to give? Pagal tai, ką Viešpats jums sako, ką Baskets are aukoti. coming from somewhere. Are you going to bring money up? Mes sako, krepšelis atkeliaus iš One or kažkur, the other. ar kiek aukosite. But let's pray right now Bet dabar pasimelskime and ask God, ir paprašykime Viešpatės. how much should I give tonight Paklauskime, kiek aš turiu to paaukoti help šiandien, build tam, kad būtų pastatyta this ministry, šita tarnystė, to have more events tam, kad būtų daugiau renginių, and more conferences daugiau konferencijų, like this tokių kaip ši, to help this region, tam, kad padėtų to šitam help regionui, this territory, kad padėtų to šitai help vietai, this nation. kad padėtų šitai tautai. So let's pray. Taigi pasimelskime. Father, Tėve, in the name of Jesus, Jėzus vardu, show me parodyk man, what you want me ko tu nori iš manęs, to give tonight. kiek tu nori, kad aš duočiau, I aukočiau may šiandien. only have a little bit, Net jeigu aš turiu truputėlį, but let me give bet leis man aukoti the portion tokią dalį, that you want me to give. kurią tu nori, kad aš And I paaukočiau. thank you, God, Ir aš dėkoju Dieve, that you're using me kad tu naudoji mane. to help build, Tu pastatyti, to help grow kad auktų the ministry here tarnystė čia. so we can have more conferences, Tam, kad mes galėtume we turėti can daugiau get more konferencijų, training, daugiau mokymų, we can get more healing, daugiau išgydymų, we can get more deliverance, daugiau we išlaisvinimų, can get more freedom daugiau laisvės according to your will. pagal tavo valią. In Jesus' name, Jėzaus vardu. and everybody Ir said, visi sako, Amen. amen. Come on with the baskets, Na, please. kurgi Praise God. kurgi tie I'll sing. krepšeliai? Do y'all want me Pasiūskite. to sing while they're taking up an offering? Come Sako, on, no, come on, aha, ja. bring them up here, and I Sako, think you're going to go like atneškite juos this. nuo priekio ir tuomet link Everybody galo. give tonight. Visi aukoja, Praise God. Everybody give. visi aukoja. Are they coming up, or what are they doing? they're coming. No, okay, there they come. Praise God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. I'm going to sing that again. Come on, come on. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Wait a minute, what's the rest of the name above all names? You are worthy to be praised. Something, something, something we'll sing. How great is our God. Tell everybody, see, I don't get embarrassed because I don't know the words. Tell them that. Sako, aš trupučiuką nejaukiai jaučiuosi, nes aš nežinau You just žodžių. keep singing. How great Bet dainuokime kartu. is our God. Here we go. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Everybody had a chance to give? Ar kiekvienas turėjo progą aukoti? Everybody have a chance to give? Ar visi turėjo Anybody galimybę want to paaukoti? give double? Gal kas norite dvigubai We'll paaukoti? come back around if you want to give some more. Jeigu norite daugiau paaukoti, Because of that great aukokite. singing, Nes gėdant, let me pray over the offering. Lord, bless this offering. Viešpatė palaimink šitas aukas. Multiply it, God. Padaugink jas Viešpatė. Lord, bless everyone who gave. Palaimink kiekvieną, kuris yra čia. Bless everyone who had a desire to give, Palaimink who kiekvieną, wanted kuris to turi give, troškimą. who wanted to give, but could not. Bet negalėjo, turi troškimą, bet You negali. said, give, Viešpatė and it duok. shall be given unto us.
aukok ir mums bus Good, duota. a whole lot, Visa tai pressed down suspausta and shaken together. ir supurti kartu. Shall men give into our bosom. Tam, kad So sugrįžtų men pas have it mus. come back to us. Taip, So kad- bless them, bless their offerings, Lord God, and Palaimink bless viešpatie this aukas house ir in palaimink šitos Jesus' namus. mighty name. And Jėzaus everybody didingo vardu. Ir said, visi sako, amen. I'll take it. You stay with me just a second. So, Mama Bunny, if you want to make your way up, Sako, mama Bunny, gal norėtum jau pakilti? we were praying maybe 2 years ago, and the Lord said, make a place for me in Lithuania. Prieš 2 metus mes meldėmės ir viešpats pasakė, padarykite man vietos Lietuvoje. He showed a field of wheat, Ir jis parodė tokį javų lauką. and the wheat was pressed down in one area, all smushed like something had dropped. Ir vienoje vietoje tie javai buvo tokie suspausti. And he said, make a place for me. Ir sakė, padarykite man vietos. So let's just agree tonight, we're making a place for him. Taigi šį vakar sutikime visi kartu, kad mes paliekame viešpačių vietos. Sometimes we have technical difficulties, sometimes we have translation Ir kartais difficulties. taip nutinka, kad turime techninių kliučių, kartais turime vertimo kliučių. But remember, Mama Bunny was saying, receive in your spirit Bet prisiminkite, ką mama Bunny sakė, priimkite savo everything that the Lord dvasioje. has for you this weekend. Tai, ką Dievas paruošęs jums šį savaitgalį, Maybe you're not going to catch every word. galbūt jūs nepagausite kiekvieno žodžio. You have some very good notes written in Lithuanian in your hand. Jūs turite tos, ką jūs gavote programoje, aprašus dovanų. Follow along with those, Skaitykite jas, but say, Lord, my spirit is open. bet sakykite, viešpatė, mano dvasia yra atvira, My heart is open. mano širdis yra atvira. I have ears to hear what the Holy Spirit is saying this weekend. Aš turiu ausis, kurios girdi, ką šventoji dvasia And I sako. promise you're going to be blessed. Ir aš pažadu, jūs būsite palaiminti. Would you introduce yourself? Labas vakaras, turiu prisistatyti, mano vardas Algis, Klaipėdietis, 35 metai man, krikščionis 10 metų jau. Woo! Glory. I wanted to mention that I have these redemptive gift teachings on DVD. It's Noriu in priminti jums, English, kad turiu šitą mokymą anglų kalboje, DVD formate. but I just wanted you to know in case somebody is an English-speaking Noriu, kad apie person. tai žinotumėt, jeigu jūs angliškai suprantat, galbūt jūs tai sudomins. How many are new tonight? Kiek jūsų naujų čia dabar salėje? Kas Are there pirmą new kartą dabar people atėjot? in the room? You're new tonight? Or were you here today? You were here today too, so yes, because I remember your beautiful red hair. I do. Aš jūs atsimenu, kad you jūs all jau are buvot. new back there. Okay, so well, we've been going through the redemptive gifts Ir einam per apie atpirkimo dovanas, mentioned in Romans 12, Romiečiams 12. and so and we've done 5. Ir No, jau we've done perėjom per no, 5, we've done 4. 4, Ar 5, 6, keturias? 7. Per We've done keturias. 4. Oh gosh. 4. So we have giver, ruler, and mercy yet to do. Ir eisim per likusias. So you're new tonight too. You're new today, or were you here this afternoon? No, it's second time for me today. Pardon? It's second time for me today. The second time Yes. today. Okay, good, very good. I wanted to show you all Aš noriu jums kai ką parodyti. this picture. Do you remember I spoke to you about Lee Šitą nuotrauką. Lee Hunt, and he's running the 100-mile race in Switzerland. Jis Well, dalyvauja there's 2,300 people, and they've just started the race. 100 mylių So, Lord, we lenktynėse ask you to bless Šveicarijoje all 2,300 ir jis prašė, kad palaimintume that are running visus this 100-mile race 2300 dalyvių tų lenktynių from many nations. iš daugumos tautų. We thank you, Lord, for Lee Hunt, Ačiū, and may he Jėzau. run with the wind at his back. Kad jis bėgtų su vėju savo In kūne. Jesus' name, Jėzaus vardu. amen. 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 Now that's a mama and a grandmama. It's prayer. So, okay, we're going to start with the 5th gift, which is, Pradėsim su 5 which is dovana, kuri giver. yra okay. gavėjas. We find that the giver
is the most challenging of all the gifts to peg Davėjas yra pati sudėtingiausia dovana šiai dienai. by behavioral characteristics. Why? Aprūpintais. Do what now? Okay, so it's okay. Keep going. Okay, keep going. Okay. I just want to keep going. Okay, now we find that the giver is the most challenging, I'm repeating this, of all the gifts to peg by behavioral characteristics. Tai yra pati sudėtingiausia dovana šiai dienai pagal tos charakterio bruožus, Because the giver is so diverse, nes davėjas yra toks skirtingas, adaptable, and flexible. prisitaikantis, lankstus There is much more to a giver than giving money. ir tai yra žymiai daugiau negu duoti pinigų. A giver can take a concept or an idea Davėjas tai gali būti ir and bring it forth to birth. koncepcija ar idėja, kurią reikia pagimdyti. So therefore, a giver has a birthing anointing. Todėl davėjas turi gimdymo, kūrimo, patepimą. So Taigi, I'm listening to the Holy Spirit say klausaus, ką tell man sako you šventoji dvasia. that when I was 19 years old, now that's a long time ago, Ir man jį primena, kai aš buvau 19 metų amžiaus, tai buvo labai seniai. I went to work for a very specialty company in Dallas, Texas. Jau dirbti specializuotą kompaniją Dalase, Teksase. I convinced them that they needed me. Aš juos įtikinau, kad aš jiem esu reikalinga. And then I told the owner of the store, Ir tada tos parduotuvės savininkui pasakiau, because I had been in college for 2 nes years, aš mokiausi koledže 2 metus, that he needed kad jam reikia, to start a junior executive training course. kad jam reikia pradėti jaunesniųjų vadybininkų programą, mokymus. Today, it is the Institute of Art and Fashion in Dallas, Texas. Ir šiandien tai yra menų ir mados institutas, ta programa tai įsivystė. But it began with an idea Bet tai prasidėjo nuo idėjos, that I had kurią aš turėjau. as a giver, redemptive gift. So may this be a clue to some of you who are deciding what your redemptive gift is. Taigi tai būna užuomina kai kuriam iš jūsų, kurie galvoja, kokia yra jūsų dovana. Have there been times in your life where you have been bold and you would step out? Ir bus tokie laikotarpiai jūsų gyvenimo, kai turėsit būti ryžtingi ir išeiti į priekį. The giver has a desire to protect and nurture these new ideas. Davėjas turi troškimą vystyti ir saugoti naujas idėjas. The giver also has a generational worldview. Ir davėjas turi You're stuck. No, I forgot. Kartų idėja kartoms, į ateitį žiūri stipriai. Okay, if you want to look over No, on it's this, okay. and if It's you okay. ever want to, okay. And so a giver has a deep desire. Pardon? Okay. A giver has a deep desire Jis to turi prepare the next generation. gilų troškimą paruošti sekančią kartą. I have to tell you that there were 2 young women that were here today, 16 years of age, Šiandien čia buvo 2 mergaitės, 16 metų amžiaus. and they had read through the profile, Jos perskaitė šitą knygutę, užrašus. and one had decided that they were going to share about it, a ruler, and the other one was mercy. And I hadn't even talked about it. But as they had read through and answered the questions quickly, then they decided what their gift was. You do. Yes, you do. Okay, I'm so sorry. Please So forgive can me. you repeat a little bit? Yes, I will repeat a little bit. Okay, Okay. thank Thank you. you I'm so much. listening to you. You're so wonderful. Ir kitos mergaitės skaitė tas knygutės. Okay. There were 2 young women here this afternoon. Dvi They were jaunos, 16 years old, 16-metės panelės. and they read through the profile, Ir jos skaitė tą knygutę, kurią kiekvienas iš jūsų turit. just like all of you all, Kaip kiekvienas iš jūsų. and they decided that their gift was ruler and mercy. Ir jos nusprendė, kad jų dovana yra valdyti ir gailestingumas. So they took the material with them, Ir jos pasėmė tos užrašus su savim.
And I hope that Dahlia can follow up with them to see how they're growing in their giftings. Ir tikiuosi, kad jos aukštose dovanose. But see, that's the giver in me, Bet was matot, for the tai next generation. davėjas manyje, kuris augina sekančią kartą, God intends for givers to be Dievas life-giving nori, kad davėjai and to release generational blessings not only into their family line, but into išlaisvintų others. kartų palaiminimus ne tik į savo, bet ir į kitų šeimas. Now, givers are very independent. Ir Oh my, davėjai yra labai nepriklausomi. I'm very independent. Ir I am. jinai yra labai nepriklausoma. And they need to learn how to ask for help Ir mums reikia, davėjams reikia išmokti prašyti pagalbos, before they get into a lot of trouble. nes jie gali, I've had to duodami learn, savo, prisidaryti labai daug problemų. I've had to learn how to do that. Ir man reikėjo išmokti, kaip tai daryti. Now, givers are very territorial, Ir davėjai labai yra teritoriški. and they like to hold their information they have. Jie nori tą informaciją, kurią turi pasilaikyti savo. And when you see yourself as a giver, Ir kai giving away your information, Ir kai matai save kaip davėją, kuris atskleidžia savo kortas, you can know that you are maturing tu gali žinot, kad tu jau subrandai and walking in the maturity of your gift. ir vaikštai savo dovanos brandume. Okay. Givers are tremendous networkers. Ir davėjai Do kūrė you know what a tinklus. networker is? Yes. A networker. Yes. Can you explain to them what a networker is? Ir tai kūrė tinklus, per kurios gali žmonės bendrauti. So that's what God expects those of you that are givers, redemptive gift, Ir Dievas, to be. ir Dievas iš davėjo tikisi, kad jūs kursite tinklus, Having lots of ability to convince those to work together. kad turėsite daug galimybių tikint žmonės dirbti kartu. And their greatest strength Ir is jūs, to get people from different viewpoints ir jūs stipriausia savybė, kad suvienit žmonės, kurie turi skirtingus požiūrius, to work well together toward a common goal. kad galėtų gerai kartu dirbti dėl bendro tikslo. Now, a giver also has a need for safety. So they will shy away from people that are playing tricks. We call them in America tricksters. Ir davėjai saugosi tokių žmonių, kurie manipuliuoja, jie labai saugo save. So we find that a biblical example of a Ir- giver Ir davėjo biblinis pavyzdys būtų is Abraham. Abraomas, Father Abraham tėvas Abraomas, has many sons. turėjo Many daugybę sons has sūnų. Father Abraham. That's a song we used to sing. We sang. It's a song. Have you ever sung Father Abraham? No. No? No. Ir yra tokia daina apie tėvą Abraomą. Ir klausia, ar aš ją dainuodavau. Sakau, ne, nežinau tokios. I just love this man. He is so special. Look how big he is. Oh, goodness gracious. Čia man komplimentų davė. So, next from the biblical examples of a giver, we have Jacob. Taip pat We have davėjai Job. būtų Jokūbas, Jobas, And we have Matthew. Matas. So think about these men of God as you continue to listen Ir to the pagalvokit ways of God apie šitos Dievo vyrus. in a giver. Remembering that we each have a giver portion of our spirit. Ir prisiminkit, kad kiekvienas iš mūsų turim So there is a savyje dalelę davėjo dvasios. So there is a need for us to all pay attention to all 7 of these gifts, even if it's not your main dominant gift. Ir mums svarbu atkreipdėmėsi visas tas 7 dovanas. Tai gali būti dalelė tų dovanų kiekvienam iš mūsų, kažkuri pagrindinė ir dalelė kiekvienos iš tų dovanų. One way a giver matures is that an immature giver would leave his fingerprints on a subject or on a project. Ir kaip subręsta davėjas, tai jeigu jis yra nesubrendęs, tai jisai stengiasi būtinai palikti savo pirštų anspaudus tame, ką daro. But that's not appropriate because you want God's fingerprints to be all over what you're doing. Bet tai nėra teisinga. Tu nori, kad žmonės matytų Dievo pirštų anspaudus tuose reikaluose, ką tu darai. I'm skipping over a lot of stuff because we have a lot to do tonight.
Okay. Don't rush. Okay. So Mes turim labai daug šiandien ką padaryti ir aš skubu. now I want to introduce a concept to you. Noriu pristatyti jums koncepciją. Each of you has a storyline. Kiekvienas iš jūsų turit istorijos liniją, The story of your life is Savo- very important to God. savo gyvenimo istoriją, kuri yra labai svarbi Dievui. We sang about that tonight. Mes šiandien apie tai dainavome. This beautiful young lady, I was being translated to, Tai jauna nuostabi mergaitė, and listening to the words. And kuri it man was so vertė. important for you to know that God loves you. ir aš klausiausi tų žodžių. Ir He jums labai really svarbu does. žinot, kad Dievas jūs myli, jis tikrai jūs myli. And He has need of you. Ir jam Each reikia jūsų, one of you. kiekvieno iš jūsų. It's never too late to start to be used of God. Niekada yra nevėlu, kad Dievas jūs pradėtų naudoti. Hello. Amen. Okay. Amen. So I'm inviting you to revisit your childhood. Aš kviečiu jūs sugrįžti atgal į savo vaikystę, So you will be familiar with your beginnings. kad So think back susipažintumėte su savo to pradžia, when you were a child kai buvote vaikas, and see your life through the eyes of a loving father. ir pamatytumėte savo gyvenimą per mylinčią tėvo akis. Now, at the beginning of your storyline, what do you see? Ir ką jūs matote savo gyvenimo istorijos pradžioje? Have you got a picture in your mind? Ar turit paveikslą savo galvoje? So, on my childhood storyline, Mano vaikystės istorija, when I was in the second grade, kai buvau antroje klasėje, World War II had just ended, ką tik baigėsi antras pasaulinis karas, and I was in a new school, ir aš buvau naujoje mokykloje and so I decided ir nusprendžiau, that it was hot in Texas. Teksase tuo metu buvo karšta Kool-Aid was just a brand new product, ir Kool-Aid limonadas toks buvo visiškai naujas, ką tik išėjęs produktas. so I had a business of selling Kool-Aid out of the bathroom of the girls' lavatory. Ir aš pradėjau mokyklai prekiauti limonadų iš mergaičių laboratorijos. Surely I cleaned the lavatory. Surely I did that. I don't remember, but surely I did. But I had made the paper cups. Ir jinai tą vandenį semdavo iš tualeto, turėjo popierinius padukus. And the little cups, and they had, it was a penny to get a drink. Ir vienas gėrimas kainuodavo centą. They would line up and come inside and pay me the penny first. Ir pas And mane then they eilės would dip būdavo. in, and they would dip in and drink their drink and leave. Jie išgerdavo tą savo gėrimą, Well, I susimokėdavo got in pinigus trouble ir išeidavo. Ir aš, When the boys were in line jau kai going into the girls' bathroom. berniukai pradėjo eiti pas mane limonadą pirkti į mergaičių kambarį, tada aš jau 'Cause turėjau that was problemų. many years ago. That was many years ago. Ir tai buvo daugybę metų atgal, bet aš tai dar atsimenu. So I was a steward of my projects. I did this my whole lifetime through. Ir aš, So you need to think about your storyline. ir aš visada buvau tokia varovė savo projektų į priekį gyvenime. And there is a difference between stewardship and ownership. Ir yra didelis skirtumas tarp, kai tu esi savininkas ir kai tu esi Now, to own vizionierius. To own something, you find your fingerprints all over it. Ir kai kažkas tau priklauso, tu visada rasi ten savo pirštų anspaudus. But remember, we are to steward and not own. Bet atsiminkit, mes esame ne savininkai, mes esame nukreipėjai į Dievą. Okay. I'm going quickly. Okay, we're going to go to the sevens in Scripture. Ir grįšim prie On the septynetų fifth day, rašte. the Penktą giver's dieną, davėjo dieną, Yes. God created the birds and the fish. Dievas sukūrė paukščius ir žuvis. It was a day of great diversity. Tai buvo didelės įvairovės diena. Do you know that blood came into the world on the fifth day? Ir aš žinot, kad kraujas pasirodė pasaulyje penktą dieną, Because blood is part of fish and birds. nes kraujas yra dalis In žuvų Leviticus, ir paukščių, yra kunigų in Leviticus knygoje.
17:11 it says the life of the flesh is in the blood. Ir kunigų knygoje 17:11 sako, kad kraujyje yra gyvybė. A giver has concern about health and life, Ir davėjas turi rūpintis sveikata ir gyvenimu, the preservation of life and the gyvenimo quality of life. išsaugojimu ir jo kokybę. I'm going on, reading on down. Amen. Amen. Okay, the giver day, noting that birds and fish gave birth to their offspring, they had to be nurtured. Ir kai žuvis ir paukščiai pradėjo susilaukti palikonių, jie turėjo jais rūpintis, maitinti juos. And being of the birds, the birds, you know, they raise their generations. Ir paukščiai augina savo vaikus They kartom. provide for these precious little birds in Yeah. their nest. Tie mažiam paukščiukam lizduose neša maistą, So their offspring is being nurtured. kad jų atžalos būtų pamaitintos. So we as givers Ir mes kaip davėjai would want to speak a blessing over the generations, norim skelbti palaiminimus kartoms, to reinstate the art of blessing. iš naujo instaliuoti palaiminimų meną. Givers desire to leave a legacy. Ir davėjai nori palikti palikimą pas savęs. In Genesis 12, 1 through Pradžios 3, knygos 12, It 1, says- 3 eilutės sako, through you, Abraham, per tave, remember Abraomai, he's a giver, atsiminkit, kad jis yra davėjas, all the families of this earth shall be a blessing. visos šeimos šitoj žemėje bus palaimintos. So then we move to the furniture in the tabernacle. Tada grįžtame prie In the baldų tabernakulyje, šventykloje. And the fifth piece of furniture in the tabernacle Ir- is the altar of incense. Ir 5 baldas tai būtų Inters- paaukojimo altorius. Intercession and worship Tai are brought būtų together in a single act. bendravimas ir šlovinimas. They are central to the DNA of a giver, Sorry. and it's not a religious observance. They are essential to the DNA Tai of a giver. yra centrinis DNR davėjo. Yes, okay. And it's, you're precious. And it's not a religious observance. Ir davėjas tai nėra religinis stebėtojas. Okay, I'll give that. Okie dokie. A mature giver will worship out of gratitude, Ir subrendęs davėjas šlovins iš dėkingumo, rooted in intentionality, įsišaknyjęs savo tiksluose, looking for and seeing God's fingerprints ieškantis ir randantis Dievo piršto anspaudus on every part of our lives. kiekviename mūsų gyvenimo aspekte. Remember, a giver doesn't want to leave their own fingerprint. Atsiminkit, kad davėjas nenori palikti savo pirštų anspaudų, They want to provide the way that God's fingerprints are jis nori prominent. padaryti kelią, kad jūs pamatytume Dievo piršto anspaudus savo gyvenime. Is there anyone in here that feels through that terrible explanation? But anyway, but if you feel like you're a giver, do we have any givers in the Ar čia yra house? nors vienas, kuris laiko save davėju? Pakelkit rankas. Aha, we have one. Turim Just vieną. one, Ar bus daugiau? two. Second There we one. go. That's good. So see, Matote? I've seen one person already earlier. It changed her mind because she had heard the characteristics of another redemptive gift. So it's okay if you change your Viena mind. jau kėlė rankas prieš tai ir dabar kelia ir jinai atpažino save ir šitoj dovanoj. But by the time we leave tonight, Bet šį vakarą I hope that you can decide on your main dominant redemptive gift. aš tikiuosi, kad jūs nuspręsite, kuri yra jūsų pagrindinė dovana. You're doing a good job. You're welcome. So next we're going to go to a ruler, Toliau redemptive gift. keliausim prie vadovo, valdytojo. Now, in your midst, you have two wonderful rulers. Becky Smith is a ruler, Ir čia turim Becky dvi is. nuostabias valdytojas, and Becky Dr. Smith Vanessa Battle is a ir ruler. Vanessa. Yay!
And the ruler is God's empire builder. Ir valdytojas yra Dievo įgaliotas statybininkas, vedlys. They are builders through all that they do. Ir visą, ką jie They are daro, tai builders, they stato, build. jie stato. They build the kingdom of God. Like me, I'm a builder. Are you a builder? Yes. You're a roofer. Good. You build the kingdom of God. As your roofing. Amen? Good. So the ruler is an administrator, Ir vadovas yra administratorius a leader, and an Lyderis. implementer. and An implementer. One who implements, who begins something. ir kuris pradeda naujus dalykus. Okay. He or she is willing to own their own problems. Ir jis ar ji savo problemas pasilieka savo And to fix them should be, listen, wait a minute. And to fix them should that be required under God's direction? Okay, now let's see. Let's say that so you can translate it. Okay. Okay. He or she is willing to fix their own problems. Ir Should that be Yeah. required under God's kas direction? atskiria vadovą, tai yra tokie požymiai. Jis yra po Dievo ranka, klauso Dievo balso, jo vedimo. He or she can significantly expand the work of God. Jie gali žymiai išplėsti Dievo darbus. That's what both of these women are doing, expanding God's work Ir šios dvi here in moteris Lithuania and here in all the nations around this earth. plečia Dievo darbus Lietuvoje ir kitose pasaulio šalise. Now, the enemy tries mighty hard to stop the success of O this, priešas labai stengiasi sustabdyti tą sėkmę, but rulers thrive under pressure. bet vadovai klesti po spaudimu. Rulers can motivate others. Vadovai gali motyvuoti kitus. Yes, they are independent and can do it all, yet they need to understand how important it is. Ir jie, I said too much, didn't yes, I? I'm so sorry. it's my problem, No. not yours problem. Okay. We haven't worked together yet, so Yes. this is new. We're learning. Okay, Yes, good. okay. Okay. So- Rulers are independent, Ir vadovai yra, and they could do it all. vadovai yra nepriklausomi ir viską gali atlikti patys, Yet they need to understand how important it is nors jiems reikia suprasti, kaip svarbu to nurture and father those in their watch care. kaip svarbu yra maitinti ir rūpintis tais, kurie yra po jų vadovavimu Or on their teams. arba jų komandose. Rulers need to develop as God intended for them. Ir vadovams reikia vystytis, kaip Dievas nori, kad jie vystytus. The ruler carries the anointing of leadership, Vadovas turi vadovaujantį patepimą, even if they are leading immature and imperfect people. jeigu jie net vadovauja nesubrendusiam ir netobliem žmonėm, They are helping them, they're nurturing them jie padeda jiem, jie augina into juos into the place God wants them to į be. tas vietas, kur Dievas nori juos nuvesti. Now, a ruler must never tolerate a level of compromise. Ir vadovas niekada neturi sutikti su kažkokiais kompromisais. Do you know the word compromise? Yes. Okay. From anyone. Okay, let's see. A ruler must never tolerate a level of compromise from anyone, Ir vadovas niekada neturi eiti kompromisų su niekom, jokiais būdais, even those that want to move up that ladder of success. net jeigu tie, kurie nori pasinaudoti And the, tos and the, sėkmės šviesa, and the ruler knows this o vadovas tai mato. and reaches into their life Sorry. and reaches into the life of this one climbing the ladder of success Ir bando pastumėti tą, kuris lipa tom sėkmės kopečiom and see if they can mature them. ir matyti, ar jis galės juos subrandinti. A righteous ruler rejoices in discovering the gifting of those they are leading. Ir teisingas vadovas džiaugiasi, kai žmonės, kuriam jis vadovauja, atranda save. And every so often they will drop a plumb line in this development, Ir dažniausiai measuring with love those that they are charged to watch after. A plumb line. Do you know what a plumb line is?
You don't know what a plumb line is. Do you have a plumb line? No, A no, contractor no. uses a plumb line. It's a weighted object, and you have a string, and you hold it up, and it measures it, but it holds it. Okay. So when it says a ruler will drop a plumb line, they're checking to see how they measure. Okay. Okay. Understood, yes. You did all do Yes. okay on that one. Okay. What is it? Nu, jo. Ir vadovas matuoja savo pavaldinių pasiekimus ir pagrindinis tas mato vienetas, tai turi būti meilė. The ruler doesn't just want to get a job done. Ir vadovas nori, kad darbas būtų, ne tik nori, kad darbas būtų padarytas, They want to build righteous people jis nori statyti teisingus žmonės and have a team with righteous individuals, ir turėti komandą iš teisingų žmonių, learning to work well as a team. su kuriais galėtų mokytis dirbti kaip komanda. Okay. Remember, a ruler is an empire builder. Atsiminkit, kad vadovas yra imperijų statytojas. And I would like to share about my nephew at the Naval Academy. Ir aš norėčiau pasidalinti apie savo anūką, kuris yra Aistunieną, kuris yra jūreivystės akademijoje. I went to the graduation, and they have 4,000 cadets at the Naval Academy in Aš America. nuėjau į jo baigimą, atestatų teikimą, ten buvo 4,000 kadetų. And at the beginning of the year, Ir metų pradžioje Leslie had a team given to him, and they were at the bottom of the list. They were last. jisai turėjo komandą jam priskirtą ir jie buvo pačiame dugne, ta komanda buvo sąrašo. Now, Leslie is a ruler. He's Yes, sir. learning this. Ir Leslis, jos My nephew is a senienas, ruler. yra valdytojas, vadovas. So through the year, Ir per metus, at the end of the year, iki metų galo, they were the highest cadet team in the jie Naval iš Academy. paskutinės vietos pakilo į pirmą vietą. That's amazing. Tai yra nuostabu. And so I said, Leslie, how did you do that? Ir aš sakau, Leslie, kaip tu tai padarėjai? And he said, I gave a job to a man that didn't know how to do it. Ir And we had to work together as a team. jis sako, aš daviau darbą tam žmogui, kuris nežinojo, kaip tai padaryti, bet mes gavom dirbti kaip komanda. Now, a ruler can be very busy. Ir vadovas gali būti labai užsiėmęs. And remember, you want to be a righteous ruler. Atsiminkit, jūs norit būti teisingas vadovas, But are you doing what God has called you to bet accomplish? ar jūs daro tai, kam Dievas pašaukė jūs atlikti? Rulers are commonly seen as those who establish organizations, Vadovai yra dažnai matomi kaip tie, kurie įkuria organizacijas, putting people in right order pastato žmonės teisinga tvarka, to fulfill a task. kad jie įvykdytų užduotį. However, the true birthright of a ruler is to establish generational blessings. Bet svarbiausia vadovo užduotis yra įsteigti, sutvarkyti palaiminimai, kad jie tęstųsi iš kartos į kartą. For themselves and for their family. Tai jiem ir jų šeimos nariam A ministry that will outlast their lifetime. tarnystė, kuri tęsiasi ilgiau nei jų pačių gyvenimas. A ruler is about bringing order from chaos, Vadovas tai yra žmogus, kuris iš chaoso kūrė tvarką, orchestrating people and resources to their fullest capability. diriguojantis žmonėm ir organizacijom, kad jos pasiektų savo pilnas galimybės. A ruler is a problem solver, Jis yra problemų sprendėjas, bringing synergy to a team. atnešantis sinergiją komandai. He or she gets energy Jis ar jį gauna energiją from an impossible task. iš tų Impossible task. neįmanomų. The more important the task, the Kuo greater the svarbesnė fun the ruler užduotis. has. The greater the fun of the task is, the ruler has a. We saw Dr. Battle Yes. rejoice over being asked to do the offering. She was joyful. Okay. Ir vadovas, kai jis gauna užduotį, jis ją atlieka su džiaugsmu. Remember, yes, she really helped us give into the work of the kingdom and enjoy giving.
Ir mes matėm, kaip pati jinai atėjo, kalbėjo ir kad tiesiog džiaugsmas iš jos trykšta. So, Taigi, Jesus reflects the joy of a ruler Jėzus atspindi valdovo by feeding džiaugsmą, the multitude kai pamaitino daugumas 2 times. 2 kartus. It isn't just that amazing miracle of multiplication, Tai tas nuostabus padauginimo stebuklas, but by the distribution process, bet tas paskirstimo procesas, getting the large crowds into smaller units. suskirstant didelę minę į mažesnius vienetus And then giving out the food, ir tada išdalinant jiems maistą, getting the job done, atlik darbą, the hunger quenched, pamaitinti šalkusius, so they could remember the words that Jesus shared with kad them. jie galėtų atsiminti tos žodžius, kuriais Jėzus su jais dalinos. Now, the biblical example of a ruler Ir is, biblinis vadovo pavyzdys yra we have Joseph, Jozapas, Jacob's 11th son, Jokūbo 11 sūnus, Boaz, Boazas, Nehemiah, Nehemijas and Solomon. ir Saliamonas. Okay, I'm moving right along. Okay. Now, the authority of a ruler Ir vadovo autoritetas, is to release spiritual generational blessings tai yra išlaisvinti dvasinius to their physical palaiminimus iš kartos į kartą or spiritual seed. savo dvasiniam ar fiziniam sėklom, Like to me, you would be my spiritual seed. kaip aš jau Because you're not my būčiau physical jos son. dvasinė sėkla, nes aš nesu jos fizinis vaikas. So that's so important. Ir tai That yra we taip have svarbu. physical seed and we have spiritual Mes seed. turim dvasinės sėklas ir turim fizinės sėklas. Go beyond obedience and honor God and seek God for his desire Yeah. to live in freedom and holiness. Ir jie siekia paklusti Dievui, gyventi laisvėje ir šventume. Develop a culture of honor. Develop a culture of honor. Išvystyti kultūrą, kuri pagerbtų, That's so important pagarbos kultūrą, to bring honor to all that you do. kad būtų What is the gerbiama word, visa tai, ką darai. In Lithuanian for honor. Garbė. Gerbe? Garbė. Gerbe. Okay. It just doesn't make sense. The language doesn't to me, and that's why it's so hard. I'm so sorry. And your language is beautiful, and the songs were so beautiful. The words to the songs were just so beautiful. And I was trying so hard to sing them along too. So, but I'll learn. I will learn. Okay, It's your promise. that's a promise. That's a promise. I Pažada, kad I'm išmoks working on it. lietuvių kalbą So kitam kartui. So I want to honor you. Ir I jis want to sako, leave behind a ji nori culture of honor. pagerbti mūsų kultūrą ir išmoks lietuviškai kalbėti. And I want to honor your language. And I want to honor you all. Sako, mūsų kalba tokia graži, taip gražiai dainavom, bet sako, nieko nesuprantu, labai sunku. And I want you all to learn to honor one another Ir noriu, kad jūs išmoktumėt gerbti vienas kitą with love. su meile, Love the Lord your God mylėk with savo all your viešpatį heart, Dievą, visą with savo all your širdimi, mind, visom with all savo your soul, mintim, with all your visą savo strength. sielą, visą savo jėgą. But what is the greatest of these? Kas is yra what? didžiausias iš jų? Love. Meilė. Love always wins for Meilė all. visada laimi. It really does. Ir tai Now, we're visame ready tai for the laimi. sevens in Scripture. O dabar eisim prie 7. On the 6th day of creation, 6. God made the Kūrinijos animals, dieną Dievas sukūrė insects, gyvūnus, vabzdžius and man. ir žmogų. God told Adam and Eve to take dominion over the earth. Dievas pasakė Adomui ir Jevai, kad jie viešpatautų visai kūrinijai. He blessed them and said, Jis be juos fruitful, palaimina ir tarė, būkite vaisingi, increase in number. aukite skaičiais, dauginkitės, He told them to rule over the fish of the sea and valdykite the jūrų birds of the air žuvis ir dangaus paukščius and all that moves on the ir ground. visą, kas šliaužia ant žemės. To walk in God's ways Vaikščiokite Dievo takais and in His love. ir meilėje. Why would He do that? Ir kodėl jis tai pasakė, So that dominion will rule through love. kad jie vadovautų su meile.
not domination, nedominuotų, but God's dominion. bet valdytų su meile. God designed rulers to organize and Dievas sukūrė administrate vadovus, kad jie prižiūrėtų ir administruotų social units, groups of people, žmonių grupės, socialinės jungtis, to organize resources, organizuotų resursus, paskirstytų to juos live in dominion over creation. ir kad kūrinėje būtų valdoma. And that's from Psalm 6, Ir tai yra verses 6 through 8. 6 psalmės, 6-8 eilutės. The ruler's call is to the human spirit. Sorry. Oh, you want to read Psalm? Yes. Psalm 6 through 8. 6, okay, no problem. Taip, psalmė 6-8 eilutė. Nuo aimanų suvargau, kas net aptvindaus. Psalm 6-8. Uh-huh. Okay. Nuo aimanų suvargau, kas naktį aptvindau savo lovą, laistau ašaromis savo golę, aptebo nuo vargo mano akis, paseno dėl visų mano priešų. Piktadariai, atsitraukite nuo manęs, nes viešpats išgirdo mano verksmo balsą. To live in dominion over creation. I think it's not that. Is that a wrong one? I think, You think it's wrong? yes. Well, we just forget that then, okay? Okay, we're All right. speaking Okay, about we'll go crying on. in your bed at night. Šešta parašyta, bet Okay. ne ta. Okay, so then we'll go on to saying that this is the end of the days of creation, Tai yra the sixth day of šešta diena, creation. tai yra ta diena, kai buvo baigta kurt kūrinyje visa. So the ruler's call is to the human spirit. Ir vadovas pašaukimas yra žmogaus dvasiai. Rulers are made in the image of God, Vadovai yra sukurti pagal Dievo įvaizdį. and they are made to father people's spirits. Ir jie sukurti pagal tėvo žmonių dvasią. We, as a ruler, they are to Vadovas nurture the human spirit, Turi maitinti žmogaus dvasią, to weave together a community suburti draugę bendruomenę, based on oneness of spirit, kad ji būtų vienoje dvasioje and to lead the spirit with God-given dominion toward the goals of God. ir vesti dvasioje su Dievo duotu vadovavimu link vieno bendro tikslo, link Dievo. There we go. Now we'll go to the sixth piece of furniture in the tabernacle. Ir dabar eisim prie šešto baldo šventykloje. And the sixth item is the Ark of the Covenant. Ir tai yra su sandoros arka, skrynia. And inside the ark were three items. Ir joje buvo 3 dalykai. Now this was representing the basis of a ruler's authority Ir visi of jie, leading a human ir community, visi jie rodo į vadovo autoritetą. the law. Įstatymas. The ruler needs to be submitted to the law of God Vadovas turi būti paklusnus Dievo because įstatymams, all human authority is derived from submission. nes visa žmogaus valdžia kyla iš paklusnumo Dievui. One must be submitted to God before he has legal right to exercise authority over others. Nes jisai turi būti vadovas atsidavęs Dievui, kad galėtų vadovauti kitiems žmonėms. The second item in the Ark of the Covenant was a golden pot of manna. Sekantis daiktas arkoje buvo auksinis manos podas. Manna was God's life-sustaining provision for Israel. Ir mano buvo tai Dievo aprūpinimas Izraeliui. A ruler has the moral right to lead when he can provide for those who follow. Ir vadovas turi moralinę teisę vadovauti tuomet, kai jis aprūpina tuos, kurie jį seka. When life flows from the ruler to his followers or Kai her followers, gyvenimas plaukia iš vadovo jo pavaldiniams. just as when Jesus, who was the bread of life, Tai kaip Jėzus, kuris buvo gyvenimo duona, he came from heaven to earth Jis to, atėjo to feed us iš dangaus į žemę pamaitinti mus and help us stay alive, ir padėti mums išlikti gyviem. just as manna did all those years in the wilderness Taip kaip mano padėjo žydam išgyventi to visus the tos children of metus Israel. Izraelio vaikams. A generation. And so they went from Visa karta. generation to generation Iš to kartos į generation. kartą, iš kartos į kartą. The third item in the Ark of the O Covenant trečias daiktas was Aaron's rod that buvo budded. Aarono lasda.
The first two items preceded Aaron's rod by a significant period of time. Ir pirmi du nuo paskutinio skiriasi per labai ilgą laiko tarpą. This rod represents the sovereign appointment of an office by God. Sorry. This rod, this budded rod Okay, of Aaron, Ir šita įsprogusi Aarono represents lazda the sovereign atstovauja appointment of an office by God. nepriklausomą paskyrimą iš Dievo. True leadership is based on one's submission to God's law, Ir tikra lyderystė yra tada, And- kai tu klausai Dievo įsakymų and that they are life-giving to those around them. ir jie duoda gyvybę tiem esantiem aplink tave. Rulers must choose to receive their authority from submission to God's word, Ir vadovai turi rinktis, rather than kad rely, priimti savo autoritetą, Rather than- ateinantį iš paklusnumo Dievui, rather than rely on human power and manipulation. o ne vadovautis žmogiško išmintim ir manipulacija. Rulers may tend to compromise, believing that the end justifies the means. Ir vadovai kartais gali save sukompromituoti, galvodami, kad Remember- tikslas yra svarbiau už procesą. I didn't tell you, but the ruler has the propensity, the tendency Ir aš jums nesakiau, bet vadovas turi tendenciją to go 80% of the way and then stop and go to something else. Dažniausiai vadovai nueina 80% kelio, sustoja ir paskiau So as bando kitur rulers, eiti. as rulers that are submitted to God's authority, Ir tie vadovai, kurie veikia po Dievo autoritetu, they find their moral and spiritual authority will grow jų moralinis ir dvasinis autoritetas auks rather than using human power to achieve greatness. ir tai bus žymiai geriau negu vadovaujantį žmogišką išmintim, kad pasiekti didybę. Rulers must allow God to be the one to say, "This is my appointed leader." Ir vadovai turi leisti Dievui, kad jisai pasakytų, kad tai yra mano paskirtas vadovas, lyderis. Do we have any rulers in the house? Ar čia turime vadovų? Or is there anybody anyone that recognizes that your characteristics or character would be as a ruler? Ar čia yra nors vienas, kurio charakteris ar charakteristika savybių yra kaip vadovo? Chief, if Dahlia's back there. Dahlia, raise her hand. Yes. We are very shy nation, so Did what? we are very shy nation, so that's why You're- we don't it- have a lot of hands. Okay. He said you are a very shy nation. Now, I've already Iš admonished them to salės not be shy. pasufleravo, kad lietuviai labai kuklus ir rankų nekeliam stipriai į viršų. But they're thinking, just like these kids this afternoon, they decided she was a ruler and the other one was a mercy, and they left. They'd already decided it. Bet va, mergaitės atėjo, nusprendė, kas jos tokios yra ir išėjo. Labai greit apsisprendė. Now, you all can't be mercies. All of those that are left that haven't raised their hands, they can't be mercies. O jūs visi, kurie nepakeliat rankų, negalit būti I'm just apdovanoti vieną teasing. dovaną. I'm just teasing you. So we have one more left to go. Ir dar vienas. And I'm so proud of all of you all. Thank you for staying with me Aš labai jumis didžiuojas, kad jūs pasilikot su and manim listening. ir klausotės. She's very grateful. Okay, now, the mercy is the crown jewel of all 7 gifts. Ir čia yra pats didžiausias brangakmenis toj dovanų karūno gailestingumas. That should get everybody's attention right away. Na, tai turėtų atkreipti jūsų dėmesį. Men can be mercies as well as women can. Sorry. Men can be mercies as well as women can. Ir gailestingais jis gali būti ne tik moteris, bet ir vyrai. It takes a man to admit that he's a mercy, Ir vyrų a reikia, real man. būti tikrų vyrų, kad jis pripažintų, kad jis gali būti gailestingumo tarnavime. To a mercy, worship is so crucial. Worship is in their DNA. Ir šitos dovanos DNR yra garbinimas. They come into God's presence in Jie worship, ateina į Dievo artumą ir šlovina. and they lead others
ir into veda, this ir very veda presence kitus of God. į Dievo artumą. And they lead them at a very intimate level. Ir tai veda į labai intimų lygį. Worship to a mercy is cleansing. Ir gailestingumui šlovinimas tai yra kaip apvalymas, It brings holiness. tai atneša šventumą It brings holiness to the rest of the body of Christ, ir tai atneša šventumą visam Kristaus kūnui making the bride of Christ pure. ir tai padaro Kristaus nuotaką švarę. The mercy gift expresses worship Gailestingum- artistically. Gailestingumo dovana išreiškia tai meniškai And a mercy is to be. ir Not to gailestingumas do. tai yra būti, o ne daryti. A gift of mercy fills life that does Gailestingumo, just not do life. gailestingumo dovana jaučia gyvenimą. This is the key. Mercies move at a slower speed. Ir tai yra raktas, kad They are so necessary in the body of Christ. jie juda lėčiau, bet jie yra labai reikalingi Kristaus kūne. Like I'm a giver and I shoot from my hip and Aš I kaip move davėja, quickly aš greitai šaudau, greit judu and I need to have a mercy ir man reikia balance me gailestingumo, out. kuris mane subalansuotų. God designed them to extract the deepest amount of insight, Ir Dievas jas sukūrė, kad jie ištrauktų giliausius understanding, and wisdom supratimus ir išmintį from what he or she will see. iš tai, ką jį ar jis So you have pamatys. a mercy with a perspective. Ir kai turit Of what he's looking gailestingąjį at. su jo perspektyva, And God has designed the mercy to extract from that moment at the very deepest level. ir Dievas sukūrė gailestinguosius, kad jie ištrauktų giliausią patirtį, suvokimą iš to momento, kuriame jie yra, With a lot of insight su labai daug įžvalgų and understanding ir suvokimo and wisdom. ir išminties. Mercy has the highest authority for ministering to the wounded. Ir gailestingi turi didžiausią autoritetą, patarnaudami sužeistiesiam. A mercy will speak the language of love, Gailestingasis kalbės meilės kalba, but they need to be careful bet jiem reikia būti atsargiem, because they can absorb pain nes and jie gali tension around them. sugerti skausmą ir įtampą aplink save They can become burden ir bearers. jie gali tapti For others. naštų nešėjais kitiem A mercy is easily hurt ir jie yra lengvai sužeidžiami and has difficulty in processing. ir turi problemų su And sometimes tom susitvarkyti even healing from their injury. ir net kartais jiems sunku išgyti nuo savo žaizdų. Mercy will develop a protective structure for dealing with pain. Ir jie susikurs kažkokią apsauginę struktūrą, kad susitvarkytų su to skausmu. Mercy celebrates what is good and right and true. Ir jie švenčia tai, kas yra gera, teisinga. They are sensitive to things being out of place Ir jie yra jautrus, kai kažkas yra ne vietoje, because a mercy will recognize alignment. nes gailestingumas iškart pajus, kur yra nuokrypis. After my husband passed away, Ir kai mirė mano vyras, we realized that Wes was a mercy redemptive gift. mes supratom, kad jisai turėjo, He brought alignment to our whole Gailestingumo dovaną. family. He brought alignment to our jisai family. atnešė kalibraciją visai mūsų šeimai. We found that things broke after he died. The washing machine broke. The dryer went out. It was 26 years old. It should have gone out a long time before. Ir po jo mirties daug kas namuose sugedo, skalbimo mašina, džiovyklė. But Wes brought alignment to our household. Jis visą tai prižiūrėdavo, sutvarkydavo ir viskas And that's the blaiviai word. veikdavo. That's the one word that describes a mercy gift is alignment. Ir pagrindinis žodis, kuris apibūdina gailestingumo dovaną, tai yra sulygiavimas. So think about that in your life. Ir Do you bring pagalvokite alignment Apie to those tai around you? savo gyvenimą ir jūs aplinkiniams savo padedat susivokti. Whether it be people or persons Ar tai būtų žmonės, ar asmenybės, or situations ar situacijos, or an atmosphere. ar tiesiog atmosfera.
A mercy has learned and knows the history of God's plan. Gailestingasis mokosi ir pažįsta Dievo planus. When all the pieces are in right relationship, a Okay. mercy will recognize this. Kai visi pusės gabaliukai yra teisingose vietose, gailestingasis tai atpažins. Realizing that they think and feel differently and they Reikia process differently. suprasti, kad jie mąsto, jaučia, galvoja kitaip. And people around them try to change them Ir žmonės aplink juos bando juos pakeisti, and make them fit into a more acceptable mold. kad jie būtų labiau priimtini, But that's not right bet tai nėra teisinga, because God has designed a mercy nes Dievas sukūrė gailestingumą tam, to bring forth alignment. kad jie įvestų tvarką. Now, a biblical example of a mercy, Ir biblinis gailestingumo pavyzdys Adam was a Adomas. mercy redemptive gift. Isn't that something? Ar tai King neįdomu? David was a Karalius mercy redemptive gift. Dovydas, Joshua was a redemptive Jozuė, gift of mercy. Ruth Rūta and the Apostle John, the beloved. ir apaštalas Jonas. They were all mercy redemptive gifts. Jie visi turėjo gailestingumo dovaną. So as you read about them Ir kai in, skaitot in apie the juos scriptures, raštuose, you will begin to recognize their redemptive gift. pamatysit, išmoksit atpažintą gailestingumo dovaną And it will bring a greater understanding to you. ir tai atneš didesnį suvokimą jums. We find in Ephesians 2, verse 10, Efeziečiam That we- 2:5 mes randam, we are God's workmanship. mes esame Dievo kūrinys, We are his masterpiece, mes created in Christ Jesus. esame jo kūrinys sukurtas kaip Why did, Jėzus he, Kristus, why did he create us? To do kam jis good mūsų kūrė, works, kad atliktume gerus darbus, which God prepared in advance for each one of us to do. kurioms Dievas mus paruošė. God has uniquely designed each of you Dievas kiekvieną iš mūsų unikaliai sukūrė, to do a set of good works. kad atliktume mums numatytus gerus darbus. God gave a different set of works for Paul. Ir Dievas davė Then he gave tos to Mo- darbus apaštalui Pauliui, kuriuos jis turėjo atlikti. Then he gave to Moses, Ir skirtingus darbus Mozei, to King David, karaliui Dovydui to the Apostle John the beloved. ir apaštalui Jonui. Each of them were designed for their own set of works. Visi jie buvo sukurti Dievo, kad kiekvienas atliktų Just savo like- paskirtus darbus. Just like each one of you are designed Kaip ir for kiek- God's good works. Kaip ir kiekvieną iš jūsų Dievas sukūrė tam, kad jūs atliktumėt jo numatytus gerus darbus. Here in Lithuania, Čia Lietuvoje, in your family, savo šeimose in the sphere of influence that you are part of, ir kad jūs būtumėte dalis tos like your workplace. dvasios. Like your workplace. They have influence in their Ir workplace. kad jūs darytumėte įtaką darbo vietai. Okay. Yes, you, mercy, are God's best design Ir taip jūs gailestingiai esat geriausias Dievo for your good dizainas, works kad jūsų darbai, that He has prepared for you. kuriuos jis jums parašė, So you are beginning to find your voice jūs esate pradžia and your kind of people ir jūs esate žmonės, to do what He designed just for you. kurie atliks tą darbą, kuriam jūs sukūrė Dievas. I can hear a pondering in some gentlemen that are here that they are a mercy redemptive gift. Ir aš jaučiu, kad And- kai kurie džentelmenai čia sako, jaučia viduje savo, kad jie yra tie And listen to what your, gailestingi. listen to what your spirit is saying to Ir you. klausykit, ką jūs dvasia jums sako. Okay. Okay, in Adam, as we looked at Adam, Ir kai žiūrime Domą, he might wish he had known the outcome of his choice that he made in the garden. jis manoma, kad jis norėjo suprasti tą Pra- pasirinkimo pasiekmes, kurį jis padarė Edeno sode, In this garden, Father God had provided all that was needed. nes Dievas tėvas jį aprūpino And all he tenais had to provide was visą, ko dominion. jam reikėjo.
Yet Adam chose man's plan, Ir ko iš jo tai reikėjo, kad jis vadovautų palei Dievo pavyzdį, not God's plan. o jis nusprendė pasielgti ne kaip King Dievo David, vyras, bet kaip vyras. King David became a worshiper of God, O karalius Dovydas tapo Dievo šlovintoju, changed history, preparing the way for the coming of Messiah, Yes. Yeshua. ir jisai paruošė kelią Mesijui, Jėzui. As a mercy in these days, that is exactly your role, leading others into knowing who Jesus wants to be in their Ir lives. taip pat gailestingumas veda jūs, kad jūs paruoštumėt kelią kitiems žmonėms, kad jie pažintų Jėzų. We find with Ruth, Ir istorijų su Rūta, she said, your people will be my people. jinai pasakė, kad tavo žmonės taps mano žmonėmis. So in following Naomi, Ir she kai jis- came into Israel, Ir kai jis sekė Naomę, jį tapo Izraelio dalim, into the promised land, pateko į pažadą žemę and she found a kinsman redeemer ir ten jis surado atpirkėją, to cover her and continue her storyline kuris uždengė ją ir pratęsė jos. of Messiah through adoption. Ir jinai tapo Mesijo giminės dalimi. This is your role today, Mercy. You Ir- have the ministry of reconciliation. Gailestingi, tai jūsų tarnystės dalis, kad jūs turite sutaikymo tarnystę. And we find that in 2 Corinthians Tai galim 5:17. rašti antram laiškui Korintiečiam 5:17. And the fourth person we looked at in the Bible is Apostle John, the Ir beloved. ketvirtas žmogus, kurį žiūrim, tai yra apaštalas Jonas, mylimasis, Pondering with revelation to tell Jesus' story Su from savo- his perspective. apriškimu apie Jėzaus istoriją. But we find that it must be told from Holy Spirit's perspective. Kurią jam įdėjo šventoji dvasia. But happiness is not the primary goal of life. Ir džiaugsmas tai nėra pagrindinis tikslas. Look at Adam. Pažiūrėkite į Adomą, He is a mercy in a jis yra perfect garden. gailestingasis, tobuliame sode. And he and Eve were to be fruitful and multiply. Ir jis ir Ieva ten galėjo būti vaisingi ir daugintis. God had interwoven the capacity in each of them Ir Dievas sukūrė jiems neįsivaizduojamas galimybės, to learn a massive amount of kad jie information, galėtų išmokti daugybę informacijos, to solve išmokti problems. spręsti problemas. God presented to them, and Dievas now jiem- Satan wanted to cut off their ability Ir to solve these tas problems. galimybės, kurias Dievas jam pristatė, o velnias norėjo visą tai nukirsti. To achieve fulfillment, instead, he was contending for us to experience boredom and not experience fulfillment. We don't want to read that sentence. You We have just don't very say terrible, that. Don't say difficult that. We just sentences. forget that one. That is just too much. Even I know that. Yeah, he's wonderful. He's wonderful. Yes. No, But that's just too much. You are wonderful. Oh, thank you so much. Okay, Jesus came to bring abundant joy. Ir And we Jėzus find that atėjo in tam, John kad atneštų mums daugybę 10:10. džiaugsmo. John 10:10. Jono 10:10. God designed people to experience Dievas sukūrė žmonės tam, kad jie patirtų extraordinary fulfillment ypatingą išpildymą, when they are doing what God kai jie created them daro to do. tai, kam Dievas ją sukūrė. So when the devil can create a generation of people Ir kam Dievas ją sukūrė, who have sought God and ended up frustrated, ir kai velnias pamatė tą experiencing žmonių kartą, kurie patiria Dievą futility in their lives, ir kurie nebesikankina, and many of them end up being suicidal, kurie daugelis buvo savižudiškų minčių, they have ended up in domination and not dominion. ir jie baigė. Let me read it. I just said that. I Okay. mean, I didn't, it's not written there. It said they ended up in domination and not dominion. Ir dalis žmonių baigė, kurie buvo uždominuoti, o ne uždominuoti velnio, o ne vadovaujami Dievo. Guess what I wrote you wouldn't have understood. Okay. It wouldn't have translated. I'm Okay. terrible today. Okay.
So, the authority of a mercy is able to change the climate. Ir gailestingojo autoritetas tai yra pakeisti klimatą aplink jį. Why? Because they carry so much of the presence of God. Kodėl? Nes jie su savim nešasi labai daug Dievo artumo. They can also sanctify time through blessing because they know the heart of God. They can sanctify time Ir jie gali through blessings, apvalyti laiką, by speaking blessings, kalbėdami palaiminimus, because they know the heart of nes jie God. žino Dievo širdį And they live in a degree of ir holiness. jie gyvena tam tikram laipsnį šventumo, In order to impart holiness kad to jie, that which is defiled, kad jie galėtų perduoti tą šventumą tam, kas buvo su... help him. Help him. You should use simple English. Simple English. Yes. This is simple to me. I'm just very simple. It's not for me. I'm not from Okay, Dallas. okay. Thank you, Jesus. Okay. Thank you, Lord. It's all right. It's wonderful. It's okay. It's Yes, okay. don't We'll shoot just me turn the later. page. Okay. Now we're going to live in dominion over sin. Ir mes gyvensime As a mercy. nepasiduodami nuodėmiai, mes vadovausim nuodėmiai, neleisime įsišaknyti mumise. Yeah, that's what we want to do. We want to live in dominion over the sin of life Mes norim vadovauti nuodėmiai, ne tai, kad nuodėmė mums vadovautų. and unholy circumstances. Nenorim gyventi nešventose aplinkybėse. And we, as a mercy, want to release the holiness of God into the environment. Ir kaip gailestingieji mes norim paleisti Dievo šventumą į aplinką, So that all would have the ability kad kiekvienas turėtų galimybę to be in the presence of God at all būti times. Dievo artume visuomet. Remember, a mercy loves worship. Atsiminkit, gailestingi myli šlovinimą. And worship maintains and celebrates God in all aspects of life. Šlovinimas palaiko ir džiaugiasi Dievo visose mūsų gyvenimo aspektuose. We've almost come to the end. Ir mes beveik baigiam. Aleliuja. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay. Okay. We have two more to do. We have the sevens in Scripture. We Dar- have the creation of the seventh day, Dar porą dalykų. the Sep- seventh day of creation, 7 kūrinijos diena and the last article in the ir tabernacle. 7 baldas šventykloje. And that's the mercy seat. Ir tai apie gailestingumą. And that fits in with the mercy redemptive gift, don't you Ir think? tai viskas sutampa, sutinka su Yes. gailestingųjų dovana. Okay, so on the seventh day of creation, 7 kūrinijos dieną God was being. That's in Dievas quotes, buvo B-E-I-N-G. būtybė, While the mercy is capable of doing many things, kol gailestingumas gali daug ką padaryti. the mercy's heart is to enjoy God and be in His Gailestingumo presence. širdis yra džiaugtis Dievo ir būti jo artume. So God spent the seventh day savoring what He had done Ir on day Dievas 1 7 through dieną 6. praleido ilsėdamasis ir džiaugdamasis tom, ką sukūrė. Now remember, a mercy moves at a slower Ir speed atsiminkit, kad gailestingi juda lėtesnių greičių, because God designed them to extract the deepest amount of insight, nes Dievas jas sukūrė taip, kad jie eitų į gilumą, o ne į greitį, understanding, and wisdom supratimą ir išmintį, from what they have or they are experiencing. kad tai, ką jie patiria, Mercy can see God's fingerprints ir gailestingi gali matyti Dievo piršto antspaudus in a more complex way than the other 6 ir gifts. jie gali labiau giliau tai suprasti negu visas likusios 6 dovanos. The knowledge of God comes to the mercy redemptive gift Ir Through the- Dievo pažinimas jam ateina through the art of savoring Him. per meną džiaugtis jo. No amount of analytical study will Jokios ever produce this analitinės revelation. studijos niekada nesuteiks tokio prieškimo apie Dievą. You know that God celebrated everything that He created. Ar žinot, kad Dievas džiaugiasi viskom, ką sukūrė?
A mercy redemptive gift celebrates everything that is good and is God. O gailestingumo dovana apdovanoti džiaugiasi viskom, kas yra gera. And they relate to the whole of creation to bring about harmony. Ir jie kreipia dėmesį visą kūrinyje, kad pamatytų joje harmoniją. And now the last of this presentation Ir is the furniture in the paskutinis. tabernacle. Tai yra baldas, 7 baldas šventykloje. The seventh item of furniture is the mercy seat. Tai yra gailestingumo krėslas. And this was placed over the Ark of the Covenant. Ir jis yra virš sandoros arkos. Mercy is given a wonderful promise. Ir gailestingiesiam yra duotas nuostabus pažadas. There I will meet with you, Štai and I aš will ten speak with you susitiksiu su tavim, kalbėsiu su tavim from above the mercy seat. į savo gailestingumo krėslą. That's what God's word says Tai, ką sako to those Dievas, that are mercy gift, tiems, kurie turi and to gailestingumo all of dovaną. us too. The mercy seat was where the visible glory of God Ir dwelled. gailestingumo krėslas yra ta vieta, kur nematoma Dievo šlovė Between dvelkia the two golden tarp cherubim, dviejų auksinių cherubimų. the mercy seat provided a way for the presence of God Tenais buvo Dievo to dwell with imperfect and unholy gailestingumo people vieta, without consuming them. kuris galėjo būti tarp netoblų žmonių, nesunaikindamas jų, For they are made holy by his blood. nes jie gali būti padaryti šventi tik per And by his- pralietą kraują, jo by his- kraują, By his name per jo vardą and his living ir jo word. gyvų žodžių. The gift of mercy can transition Gailestingumo dovana gali from the unclean, fallen world to the throne room with the greatest of ease. Ir gailestingumo dovana gali tai tą nešvarų suteptą pasaulį paversti, išvalyti, jį pakeisti. The mercy is able to live in both worlds. Ir gailestingumas gali gyventi abiejose pasauliuose. God's call on the mercy gift Dievo is to pašaukimas erase the line between gailestingumo dovaną ir ištrinti linijas the sacred and the secular. tarp šventojo ir tarp sekuliaraus. We need to say that again. Mums reikia God's call on pakartoti. the mercy gift Dievo pašaukimas gailestingumo dovanai is to erase the line between the secular and the ištrinti sacred liniją tarp pasauliečio ir tarp šventojo. by bringing the fullness of God Atneš Dievo pilnatvę to all types of situations and people. į visas situacijas ir visiems žmonėms. This is called the blessing of presence, Tai yra Dievo artumo palaiminimas, where someone changes the spiritual climate around them kai kažkas pakeičia dvasinį klimatą aplink save, simply by being there tiesiog būdamas tenais without having to say or do anything. ir jam nieko nereikia sakyti ar daryti. The gift of mercy brings alignment. Ir gailestingumo dovana atneša When the pieces suvedimą, when the pieces fit in the right places. kai visos dėlionės detalės sukrenta į savo vietas They are more sensitive than the other 6 gifts ir tai yra jautriausia iš visų 7 dovanų. to things not being in right alignment. Ir jie jaučia, kai kažkas yra ne taip. Mercy has a craving for the ultimate alignment, Ir jie visada trokšta, kad viskas būtų idealu, like God experienced on the 7th day of taip kaip creation. Dievas ilsėjusi 7 dieną. Mercy draws from all the other gifts and Yeah. in turn enhances all the other Ir gifts. gailestingumas sutraukia visas likusias dovanas ir ugdo jas. Father God blessed the 7th day and he sanctified it. Ir Tėvas Dievas palaimino 7 dieną ir ją pašventina. The call of God, the call of mercy is Yeah. to celebrate God Ir gailestingumo pašaukimas yra švęsti Dievą through worship per šlovinimą, and to sanctify time in their own per life pasišvestą laiką savo gyvenime and the lives of others. ir kitų gyvenimuose. Just as Jesus becomes so very real Tai kaip Jėzus tampa realus, when you first entered into the place of a born again believer, kai tu įeini į tą vietą, kai tu tampi atgimus iš aukštą, you received the Holy Spirit revelation priimi šventosios dvasios apreiškimą that takes place day after day. ir kuris atsinaujina kasdieną.
You see yourself maturing in your Okay. own walk with the Lord. Ir kai matai, kaip tu bręsti savo kely su Dievu, In closing this study of the redemptive gifts, ir baigiant šitas We have- dovanų studijas, we have found out our individual identity. mes surandam savo individualų We have known, identifikaciją, we have discovered the Mes- DNA of our soul, mes atrandam savo sielos DNR, expressing in the one of the giftings listing as a prophet, a kaip servant, pranašas, kaip a tarnas, mokytojas, exhorter, keitėjas, giver, davėjas, ruler, valdytojas or mercy, arba And we know that our gailestingu- spirit hosts arba all seven. gailestingasis, just like Jesus kaip Christ Jėzus does. Kristus. So this is in closing. We have repented for our personal sins. Baigiamasis žodis, mes atgailavom savo asmeninės nuodėmes, We have been made aware that the land hosts and retains sin until the land has been cleansed ir mes žinom, kad žemė and given back to our bridegroom. sugeria kraują ir visas nuodėmes ir laiko jas, kol ji nebus apvalyta. Remember, the redemptive gift of Lithuania is servant. Atsiminkit, kad Lietuvos kaip šalies dovana yra Jesus, tarnystė, tarnas. Jesus is the one who created the land in the first place. Ir Jėzus yra tas, kuris pirmasis sukūrė He was here first. žemę, jis čia buvo pirmas, This is his land. čia yra jo žemė And we want to redeem it and take it back to him. ir Give mes it back norim to ją him. atpirkti ir gražinti jam. He put gifts into the land. Jis įdėjo dovanas į žemę, He placed people on the land. jis pastatė žmonės ant žemės. So in the cleansing, we are preparing the land to bring forth God's great grace. Ir kai mes laukiam to apvalymo ir Dievo didelės malonės, For Father's original design kad būtų atstatytas tėvo originalus sumanimas, that was put into each of our cities, kuris buvo dėtas į kiekvieną iš mūsų miestų, our nations, nacijų, where your business is, verslų, the place where you work, ar tų vietų, kur tu dirbi, the church you attend. ar tą bažnyčią, kurią lankai, Everywhere are Father's God's fingerprint visur, of His kad creation. būtų Dievo tėvo These aren't pirštų your ant spaudai, fingerprints. ne They are- tavo, bet jo, They are Father's fingerprints. tėvo So- ant spaudai. We find in a pre-believer status, Ir mes randam prieš tikinčiojo statusą, when Jesus and Holy Spirit kai Jėzus ir Šventoji began to Dvasia come into your awareness on a personal basis, pradėjo ateiti tavo gyvenimą, asmeniškai tau kalbėti, you began to tu understand pradėjai suprasti this love for freedom, tą meilę laisvei, this love for community, meilę bendravimui, this love for a particular piece of land, meilę tam tikram žemės lopinėliui, this love for generational blessings that are to be accrued and passed onward. tą meilę palaiminimui kartą iš kartos. There's some of you that have been moved to other nations because you are a refugee. Kai kurie iš jūsų buvot išvažiavę į kitas tautas, jūs buvot pabėgėliai God has a plan and purpose for you being there. ir Dievas, jeigu jūs ten toliau važiuojate, turi planą jum So you want to tose listen. šalyse. So you want to listen to the Holy Spirit Taigi jūs klausykit Šventosios Dvasios and enact God's plan ir for priimkite, while you are there. For while you priimkite are Dievo there. planą, kodėl jūs ten esat. Become so real. Become real. Tapkite tikrais, gyvais, Be so real. Just as Jesus became so very real. tapkite tokie tikri kaip Jėzus. When you first entered into that place of being a born again believer Ir kai pirmą kartą and you received the Holy tapote Spirit, atgimusiais iš aukšto, kai priėmėt Šventą Dvasią, we find this place of maturing mes randam tą brandos vietą, that Father is requiring of each of us. kur Tėvas reikalauja iš kiekvieno iš mūsų. It is our responsibility. It is your Tai yra responsibility to mūsų find out your atsakomybė, tai redemptive yra gift. tavo atsakomybė, kad tu naudotum savo dovanas, Your mates or your children's redemptive gift. kad perdotum tas dovanas savo vaikams. Look back to see if you can determine your parents' redemptive gift. Pasižiūrėk, ar matai savo Because tėvų dovanas. that's how you were trained up. But the Father is requiring of each of us Ir Tėvas reikalauja iš kiekvieno iš mūsų, to understand more of the blessing of kad presence mes suprastume daugiau apie tą palaiminimą, jo in artumą this mercy season. šitame gailestingumo sezone.
We want to know him deeper Mes norim jį pažinti giliau and to make him known. ir kad žinotų jisai. To those that were just like you when you began your quest for God. Ir kad yra tokių žmonių, kurie buvo tokie kaip tu. And you began to quench this thirsting in your soul. Ir kai tavo siela atsirado tas troškulys, I bless all of you, and I thank you for being so patient with me and for the Pažinti- language that is different of our nations. ir ačiū jum visiems, kad klausėtės. But I think that you've had enough information Aš galvoju, kad jau gavot pakankamai daug informacijos, that you can determine your redemptive gift. kad galėtumėt And you can atskirti savo recognize dovaną, it. atpažinti ją And that you can tell your friend or your neighbor or Dahlia ir kad or Becky galėtumėt what your savo redemptive gift draugui, is. kaimynui, artimajam papasakoti apie savo dovanas. So I wonder if our worship team could come and lead us in some worship as we Ir dabar as ateis we end our time šlovinimo together. One komanda song, ir one song, pašlovins. one song. Oh, Viena Lord, let it daina. be a good song. So, Father, I thank you for this assembly of Dėkoju tau people. už šitą susirinkimą. I thank you for the work of your hands that you've brought Dėkoju, kad together tavo ranka čia this suvedė assembly of žmones. people. Thank you, Lord, that you're Ačiū going to viešpatie, change Lithuania Kad tu kiti Lietuvą because of these people, dėl šitų žmonių, all of them. vis, And we thank visų you, iš Father, jų. for what you're going to do. Ačiū, kad tu už tai, And we kad tu bless ruošies you. daryti per juos. In the name of the Father, Ir Son, and mes Holy laiminam Spirit. juos tėvo, sūnaus, šventosios Amen. dvasios vardu. Amen.